chibaile kan malok April ni som pakhat hian Lok Sabha inthlanpui kan lo hmachhawn le don taring maya political party sang te puin campaign vortok an hmangchho mekah he inthlanpui lo tur hi Zoram tan mai ni lo India rampum tan po poimo tak an awangin mipui te po mani party le pui mer ringawt boi pui lova ramtana thaber tur ngai tu na senga rilru kan put atu tak zet ani Zoram hian MP hi Lok Sabha hian kumsang khazakwa somsari pakhat atangin kan nei tana tun thlengin ngrang pasari lai kan nei to ani an mani Phak tok thewa chuan kan ramtan an thok nge yang ti arin oma ramtana anin pek na le thorim na angai hlutom hle an chanchin thui tak sei katum lova amai ro chu rilruna thak kati le hun local turata na kan film korpha na turan i be sein pakhat chau kan tar lang te ang kumsang ni le pariat July ni somni pani khan United Progressive Alliance kai shwai sarkar chuan Dr. Mamawh Singh Prime Minister na noya ramro rel tu ni zel tura supporters san langa tok le tok lo fiana Indo US nuclear deal chungchang awangin atoka UPA Congress thurwal pui Communist Party of India Marxist MP somli pathumzet mai nei chuan UPA sarkar an thlop na an hu dokta ka wanga he motion of no confidence nei ani UPA sarkar hi an supporters somli pathum lai mai an chanta ka wangin member an indu thle a damlo tele mimal har sat na nei te po an tran ma wangin vote thak tur hian anin khorchuak thahle ani he hun rem chang khati lai Zoram MP pu vanal zomakhan mangtangkai se Prime Minister te kha mu in kan ramtan hian PM package min pek thei don phot chon ka votang cheu te han ti se kaloti ve ngoya chuta MNF party thutluk na chuan vote thak lo arel ta ni in an soya MP zanga somli pathum zinga vote thak lo mi som pakhat zinga antel taringot ani kan state tana midang ti theilo khop development hailu na rem chang kha holu tukin an bo pel ni in alanga mi noi som chuang ayo MP vote thak ngam lova omringot mai kha athlang tin puite za lo na ani hialem ti po zo na om thei tak ani ome khati laya mizo pa Lok Sabha member kan nei dang pu HT sang liana Karnataka North constituency atanga BJP ticket a thlin chuan BJP phatsanin UPA lama vote a pethunga BJP party atanga no chu ani phata hialani hetia ti dan phungpa ngai anglo tak maya congress choi sarkar lama UHT sang le nan vote thlak ta mai chuan mi makti hlovio ma se ani chuan khadil khami thiam te corona an ni chuan kan ramta na thatur ni anti awangin ka vote ta mai ni ti in asoi ni a huai sen thlakin zopa dik tak zia a pholang ati the hialo me hemi ka hantar lan na chanchu party tan big le du lo bi kanai wang ni lova kan state io mewa kan thlantlin to te hi chuan ramta na thatur hingai tu chiang sela mithiam te po atul ang se lin ron ngam sela thudik le tha ding ngam se ram mason na tur hun rem chang hi bo pel mai lo se ti hi kadu em wang zo kani Lok Sabha tram tunakal liam tur 16 Lok Sabha Parliamenta kan Zoram MP tele kan state chevel a MP te che dan toite in han thlir lokila kan state hi ram India ram le khathiam chirna hian asang bera kanam lo chuan pahni na tal kan ni thina state dang te hian le khathiam ram ni in min thathin chuti laya van du thlak em mai chu mi influential le parliament a po midang te hriat lo tak MP kan nei ve hlei thei tlat lo mai hi ani a Dr. C. Silvaran nulama pei khachuan parliament a bidang te hriat lo thama participate the hi kan la nei lo ati the hial ome North East state zinga hian Assam hi an lian fal dewa kan tan chuan LC mai ala da lo ta ila kan state tiat puideu adang state parukle keimani anga MP pakhat nei Sikkim state MP te performance si han en thok te ang Arunachal hian tuna hian MP pahni Lok Sabha an dei meka pakhat chu ninong eringa ani hian debate voice ruk ka participate in question zathum le som pakwa aneya private member bill pakhat aneya kiren zizu hi debate a voice riat le pasari participate in question na nei lova private member bill pakhat apuluta ani hi tuna union
Minister of State Home nilaya ni UPS sarkar laya opposition MP ani lai khan parliament based debater te alo ni to pok ani Manipur hian Arunachal angthovin MP pahni anneya thangso baite hian debate voice ni le pakhat participate in question som pariat aneya me private member bill pakhat pluta thokchom menia hian debate voice som rukle paruk participate in voice sale somsari pathum question aneya voili private member bill anei boka Nagaland hian keini angin MP pakhat anneya voi ni debate participate in question voili anei to private member bill ala pulut lova Tripura hian MP pahni anneya Jitendra Chowdhury hi voi zale so pali debate participate question zathum le pahni anneya private member bill pali anneya Shankar Prasad Datta hian debate voi zale somthum pariat lai mai participate question zani zamgole panga nein private member bill pakwa anei bokani Meghalaya MP Vincent H Pala Khan debate voi samle le pakhat nein question zani samrukle pali asiama private member bill hi pasari anei boka tichuan keini anga MP pakhat neive bok Sikkim MP Premdas Rai Khan debate somsarile pali atelin question zalile pangalai aneya chuti line keini Zoram MP pusi el role hian debate voi ni participate in question panga anei ve to private member bill anei lo bokani heta tanga lang chiang me chukan MP te hian MP fan chu thattakin an mang ani mai thei Mase parliament an participation le performance siram IO me ti atan chuan abei thamve mama MO ti thei takani kan state thi ate pol le MP pakhat chau nei ni maila mar chaka kan tiat pui state MP de ti ang talpo kan ti ve hlei thei thin lo hi chu athlang tu mi pui te po kan in en chian angai tak zet to ni in alang MP fan chau hi kan thlan thlin chan ani lova parliament kan state le ramtan au chuak ngam au chuak thei personality le quality nei tha MP hi kan mamawh hle to ani chumi tur chuan thil tul tam tak zinga tongmol mai hi poimo berpol ni enalanga English hi han he so em phot mai sela chu mai ba ka India ramtong national language Hindi hi khethiamin mang thei ngei bokse ti hi du thu samani chumi ni lo chuan an zu ziral le mai tholovang ti soya har hle trong chu hriat thiama tok lova du ang taka soi theianga ya influential taka thu sei thei tur phei chuan bu taka man arem lo shim ani state pum IO tur kan thlanna tura hian trong thiam hi poimo ber chu kan ti thei lovanga ama ero chu MP tha nei tura aki poimo ber te zinga mi ani ti ero kan hriat atul hle mithiam an nia lom ti ngot ani lova state dang IO mithiam tak tak zanga chuang zinga po za pui om lo tur chhuan om tak tur kan mamo to ani tun kum sang ni le som pakua MP election a hian kum dang zong ain candidate kan ni tha ti ngam khopin an it om the tho hlom hle maya anmi mal chanchin social media le newspaper lama te kan hre tha thokhat view to inarin oma soilu tuk ngai to lo tura ngai la kan ram hian MP tha nei hi kan phu ve to a kan momo ve to ani sarkar lai MNF candidate pusilal ru sang a hi mani thona department a ho tu ber te zinga mi ni thei khopa mirin tlak ani chutiangin independent candidate pulal hriat ringa changte po hi mithiam tak tak le vai thlok hriam tak tak kara po thlengsang ve tak ani boka tangrual pol candidate pulal hing lovak te te mar hi mani ra chin to chuan tlar hnung lamading ngai lo thlengthui ve thei tak ani boka prism candidate TBC lal ven chung hi midwai lo ani zia le principal nei thatak ani zia kan thre chomek zel boka machine na le thiam na lama chuan mi te aya niam lem no le hriam tak an ni vek mai ma se poimo le kan state in kan ai Atana kan momo em chu mi thiam satliah ni lovin tong thiam parliament a po za pui om lo tur debate le question hour a po participate ngam tur an thu soya vai pachal point kutan benado kanan chum dur na tur hi thlang thiam sha mangu khai Mizoram hi Indian zinga hian shelo an la omania MP pakhat lek nei chung hian kan nei chun hian azir phot chuan state ngai sakle poimo kan ni thei chiang ti hria ila zalen na le du than na kan nei hi thiang lim le takin i mangang u
chuwang chuan vote nei zong te kan poimu em a du thlan na dik siama Zoram mason nana thianghlim taka vote thlak theuh turin in bot sayang u